Lirio iti tanap. Pinapalabas iti papan ni Senyora Lorna iti police station tapno kita na ti kriminal anang patay iti asawa na. Nakiktot da itoy idi ni jubilar di ti masidag kenkwana a kinuyog ti pulis. Ditoy anaamuan na anatay ti pamilya ni Jubilarde ket awan sa bali anang patay kadakwada no di ni Alex. Nagsangsangit da itoy agingga nakadanon iti pagnanaedan na amansyon. Iti farmhouse, pimanawan ni Chayong ababaw ninda, gaputa mabutengan da itoy. Awan na balinan ni Senyora Lorna, no di tinangalaken kwa na iti mansyon ngayan na. Iti may sangagsapa, nakaunget ni Alex, gaputa ni Sotero ti adda iti kusina. Ita gagayem, at tuyin tituloy iti nobela tayo anapauluan. Lirio iti tanap. Apay nga da ka ditoy. Asino tinagkuna nga umunig ka ditoy farmhouse? Awanan ti maramidam, Alex. Saklaan ti mabalingag serbikan ka. Saan ka kasapulan? At dadag iti talo akakaduak nga agserbikan yak? Amom ka di no napudnudakan ka. Amangan mat no ti kwartam lang ti kayatdakan ka. Alex, siyak ti amam. Ket gundaway ko itan, tapno makapagserbiyakan ka. Saan ka abigbigan nga ama? Namnamak nga ibagam da ita. No pa'y kasta, pagserbiyan ka lata. Nang runay tatamok ang kasapulan na. Uray di nakibilang nga ma. Awan anyaman na, Alex. Anya? Ala, nakadasaran ti kanam. Mangan kan. No di mo kayat ti makan. Ibagam no anya ti kayat mo. Tay luto kadagos. Da kayo atay. Saan ka di? Apulis kayo. Senyora. Nag-resign kami. Dakdakal man ti Jaya dahi di Senyor Pedro kada kami asuldo. Gapo iti day tangay naramid yo. Kwarta laeng ti adda iti panunot yo. Kwa. Kami. Pudnumet. Saan ka di? Rupat kwarta kayo. Nga uray amoyo ama di tinastrakyo. Ngam awan anyaman na kada kayo. Basta adda maipaima kada kayo akwarta. Senyora. Kat saan ka di nga adda ipapaaramid ni Alex kada kayo. Kat nakasagana amang bayad kada kayo itidakkel agatad. Nga idatag yun ni Jovelarde kankwana. Sa bagay, maiparbeng laeng ti panagresign nyo akas polis. Gaputa kilo kayo matgayam a polis. Saan ka di apudno ti kunak? Ngam ibagak kada kayo. Ano aramidan nyo ti imbaga ni Alex? Karaman kayo meten iti daytoy agulo. Kat sigurado, pagbaludan to titong palyo. Amoyo dayta, saan ka di? Gaputa pulis kayo. Amoyo, ngam nagla kayo alipaten dagita. Gapo iti dakkel agatad. Ha! No kayat yu pa'y nga agbayag kayo ditoy. Kat maipaayan kayo iti nasaya at asweldo. Di kay agaramid iti dakas. Nga uray pa'y bilinan na kayo ni Alex. Ikan kayo iti umiso asweldo yo. Nulakat na nasaya at ti aramid yo. Ngam no dakas ti aramidan yo.
Siya kon amis mo ti mga ramid iti pamuspusan. Tapno maibalod kayo. Nalawag ka di. Da kayo apolis. Senyora, at to'y tinuman. Naimas na ita. Salamat ama ko na. Makagas na ita, senyora. Mayat, Sotero. Husto laeng tiraman na. Naita nga minti kay kayat ko, senyora. Good. Kumusta ni Alex? Di nakasarsarita, senyora. Ngam, ipan ko latat ikanan na itisilad na. Kat, pagyamanak ta maibuslat na. Nasayaan. Nang ronan no ti ilutok kat adobo a manok, wenno baboy. Masida namin, senyora. Dayta nga minti paborito na. Amoyo ka di, senyora. Nakaragragsaka kita. Gaputa, natong palmetlangan tinabayag na kalkali kagumak. Ti makapulapol ko ti anak ko. Kat makapagserbiyak ken kwa na kas amana. Ngauray pa'y di nakibilang nga ama. Sotero. Agan ano sak dito'y, senyora. Ngauray pa'y maditi ipakpakita na. Sige, Sotero. Katagyaman ak unay. Anusam ni Alex, gaputa anak mo. Sika ti amana. Ipariknam ti kinapateg na di tapusom. Wan, senyora. Kat, agyaman akmat unay kata kayo. Gaputa inayabandak dito'y farmhouse. Nay, apay ngay. Awan meten ni Jubilarde. Saan meten nga agpakpakita dito'y dipinting? Kanayo na sigsiga ti dadateng na. Apay nga ta. Anya nga tan tinapasamak ken kuana. Ay, Diyos ko. Di mo ko maipalubos anatay. Saan kuma? Sapay awan ti pagdamagak ti may papanken kuana. Taawan mo tao dito'y dipintin. Saklaang mo ti tao nga da dito'y. Ay, sumarong karukuman ni Jubilardi dito'y. Sir, adda ka diagnagan iti Jubilardi an naibalod ditoy? Wan, adda. Sarong karok ko ma, sir. Mabit lang nga ro takap-kapan da ka. O sige, sir. Dito'y gayam ti pakakitakan ka, Jubilardi. Isumot lagayam ang nabayag asaan ka nga imay di nagtipunan. Tagayam, nakabalod ka. Wen, Kunak ano natay ka, nakas iti ko na midi. Yung midi malagip ko ti umay dito eh. Kat dinamag ko tinagan mo. Ay, maragsa ka na, kiti ko nadangad ka dito eh. May mayatan nga da ka dito, Jubilarde. Nangam tinatay ka. agyaman hakta nalagip mo ti imay. Una, manon na bulan na di ka nakitkita. 7 samot na bulan. Kat, anya nga iti kasom? Panagpatay. Allah! Talaga gayam nga impay-pay sumjay plano mi di. Walanting. Ngam no ita. Ikarkaro kong tinagbasulat. Gayam, agsingsingpet ka dito pagbaludan na. Sapay ko mata, dumteng to ti aldaw makarwar ka matlaang. Manding. Di kagdanag. Takanayo na ka umay dito, tapno sarong karang ka. Tunggal aldaw ti dalaw. Umayak ka. Agyaman hak. Isong agsingsingpet ka dito ya. Di kam ti gulong. Senyora, kumusta nga tan ni Jubilarde ijay pagbaludan? Diyaka mo. Tadyak na pansinar sarong karan.
Kagurayo kaday, senyora? Oh, Saan kayo matkit di ang mababalaw no kagurayo ni Jubilar day? Anya nga raw, kat naputad ti saka ni Alex, gapuken kwa na. Kalpasan na, pinatay na pa ni Senyor Pedraw. mercy. Ngam iti benag ni Jubilar day, ad-adda nakakasay, senyora. Ngamen, ti si bubukal a pamilya ni Jubilar day ti pinatay ni Alex. Ti asawa na, ti apong dabakal, kanti na na, agraman ti anak daa. Ah, Saan ka day nga da anak da, senyora? Kasta ti kunana iday. Kaya't nasawan, nairaman anatay. Diyos ko. Ay, kasimat ni Jubilar day, senyora. Natay lang arudan ti pamilyana, nakabalod pa'y. Da kayo atalo. Anya ti banag ti paparamid ko kada kayo? Ano dinitin mo, senyorito? Saan may masarakan ni Jubilar day? Kundo tayo ta, senyorito. Nagringat pa. Isungarod ako nak asapulen nyo. Sige, senyorito. Sapulin mi lata. Saan kami ang maminggang agsapul kang kwa na? Amo tayo, ti may papangkin ni Jubilar de. Ngam saan tayo nga bagbagakin ko na. Tanarigatom. Wen, di tayo garamit itibanag ang pagdaksan tayo. Tanakababain. Pudno na sisirap tayo idi ka ni Senyor Pedro. Gaputa ko na nadakdakkel titid na sweldo tayo. Gam hustumot ni Senyor Alorna. Rupat kwarta tayo. Isungay ta. Aturon tayo dahi ta itibiyag tayo. Nakababain tayo laang. Kundo tayo ta. Agtrabaho tayo dito eh. Agbalin tayo apasurot ni senyorito. Ngam di tayo agaramid itidakas. Kumusta, Jubilar de? Pasensya ka. Italaan nga nakaumayak. Agyaman nagtata. Apingin may kayo. Tapno, kumustahan ka? Di na ka di kagura? Nalabit na mo amon tinapasama ka ni Alex. Juan. Namuak na ita. Kinapudno na. Awan tigurakan ka, baraw. Tata, Isong harod nga umay kasarungkaran tapno kumustahan ka. Oh. Adagayam awit ko a prutas. Nagduduma prutas na ita. Kan adamat tan titinapay dita. Adamin iti da ito abag. agyaman nagtata. Baro, nagsarsarita kami kini Senyora Lorna. Kat namuak ti amin na kinapudno. Tata, Anya ti plano mita. Saan ka kading agarami diti pamuspusan? Tapno maibalod mat ni Alex. saanan tata? Ha? Napukaw na ti may sasaka na. Gapo iti pa ng paltog ko. No kayat ko pinatay. Iti ko mapuso na ti pinuntiryak. Iti saka na ti pinaltugak. Tapno saan ang nalaka amatay. Katpudno. Nakalasat. Pagyamanak mo't day tatata. Tapno saanan ang manayunan ti listahan ti pinatay ko. Ken may sa. Jack kayat amatay ni Alex. Gapotad damang ipatpatag, akas kada kayo. Baro, Di pa nakapukaw na iti may sasaka na. Ken pumdas day jayan para kanyak. Taday dyan napasamakan ko na. Saan nakto ang malipatan? Saan nanto ang malipatan ti krimen? Kaya naramid na iti pamilyak. Agramanan ti duapay at tao ijay dipintin. Apinatay dalatan nga aman basol da. Anya.
pinatay na. Uwan tata. Katunggal makikita na ti saka na. Puspusigin to akan ayon ti konsensya na. Kat iti sa bali abangir. Nasaya at si bibiyag ni Alex. Kaputa mo ka napatagkada kayo. Ipatpatid yung lata. Itilikod lang ti kinatakas na. Ngay daw dawat yun. Asapay lang ang matagbaliway. Well, dahil tatipod mo, jubilay na. Agpapan ka ni Senyora Lorna. Kastamat ti kahit na mapasamak. Kahit namatungpal dahi takid daw yu iti Diyos. Nasaya at launay. Ngam nagtuloy latat ti kinadakas na. Amangan no sana pagbaludan ti tungpal na. Nundiket ijay tanan. Jantre kayo. Awan pa'y serbiyo. Mano ti sweldo yung ipapain ni Lola kada kayo, ha? Senyorito. Awan pa'y mararamidan nyo. Aging gayta, diyo pa'y naaramid ti bagbagak kada kayo. Da kayo ti inutil. Pulis kayo ngam awan matamuyo. Saan da kami tagibasitan iti kinapulis mi, senyorito? Tanapudno kami ti trabaho mi a kinapulis. Awan ti bad record mi. Kat ti bidot mi, senyorito. Nayayo kami laing. Husto ko man. Isardeng mo ta guram ka ni Jubilarde. Tani, kasta lang arudan ti napasama kada kayo. Amangan no day tanto pa'y may saasakam ti mapuka mo. No di ka pala sumardeng. Anya, kalkalabanin na kadi, si kaatimal? Oh, Ala, pumanaw kayong dito yung farmhouse. Awan pa'y serbiyo. Saan kayo nakasapulan pa'y? Pumanaw kayo! Imay kami dito mo, senyora. Pinapanaw na kami matan ni senyorito Alex. tirigat na. Papanan mi ngayon. Awalan ti pagtrabahoan mi, senyora. Sige. Agsubli kayo ijay farmhouse. Siya kun ti makamu kada kayo. Ti aramiden nyo ita, bantayan nyo ni Alex. Noromwar, masapul asiputan nyo anaimbag. Kat diyo itulok nga agaramid iti kinadakas. Nalawag, Wan, senyora. Katagyaman kami unay. agyamanak no nakaamiris kayon. Kat namnamaan nyo, anasayaat kayo kanyak. Nulakat, tanasayaat met ti aramid yo. Agsagan na ka, Jubilarde. Tainton ka ni kadwa bigat. May isakan ang maibiyahi ang maipan ijimunti. Gaputan na sentensyaan kan. Anya, Monte. Wen, may saka kadagiti maipan ijimunti. Anya ti aramiden ni Jubilardi iti day tagundaway. Anya ti agururay ken kuana agasat, ijay pangyakaran da ken kuana pagbaludan. Gagayem, di uliwana dinggen, ti tuloy tinobela tayo ana pauluan. Lirio, iti tanap. Lirio, iti tanap. Pinapalabas, binilin ni Alex dagiti talo a kabarbaro a pasurot da asapulen da ni Jubilarde ket idatagdaken kuana. Nangeg ni Chayong daytoy ket impulong na kini Senyora Lorna. Kinasarita met ni Senyora Lorna dagiti talo a lalaki. Binagaan na ida iti nasayaat ket dimngeg da. Agpaay da iti farmhouse ket saan da nga agaramid iti dakes nga ibilin ni Alex kadakwada. Kabayatan na iti pagbaludan kinuna ti pulis ani Jubilardi ti maysa a maibiyahe a maipan ijay munti. Itagagayem adtuyen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Lirio, iti tanap. Agsagan na ka, Jubilarde. Tainton ka ni kadwa abigat. May saka ang maibiyahi ang maipan ijimunti. Gaputan na sentensyaan kan. Anya, Wen, may saka ang maipan ijimunti. sige.
may panak ijemunte. Kaya't nasawan. Sa balin to lugar ti ayan ko. Adto'y ti kwarta. Para kada kayo atanlo. Awaten nyo. Senyora, Para kada kayo dayta. Basta siyak titong palin nyo. Apasig anasayaat ti aramiden nyo. Un, senyora. Katagyaman kami. Ikarimiasan kami ngagtungpal iti anyaman nga ibilin ni Alex. Asana nasayaat. Nasayaat launay. Katagyamanak. Tababaen dayta nga aramiden nyo. Makatulong kayo pa'y kankwana asaan nga agaramid iti dakas. wen senyora. Naragsakak no tulungan nyo kit din ni Alex. Tapno agsayaat ti aramid na. Ala chayong, agsubli ka manen ijay farmhouse. Ay kwa, senyora. Di ka agdanag. Ta sana mapasamak ti pagbutbut ngam. Ala, agsublikan ijay farmhouse. Adda ijay ni Sotero. Iso ti katulungam. Nasingpet da ijay alakay. Kat iso ti mga sikaso ka ni Alex. Dagitintulangan agluto, agdalos, kan aglaba ti aramidam. Sige, senyora. Nang isuti ko na ayaw. Di ka agdanag, Chayong. Awan ti dakas a mapasamak ijay farmhouse. Akas iti pagamam ka. No kasta, senyora. Agnaedan ni Mang Sotero ijay farmhouse. Wen, Mercy. Ay una. Tapno ti mismon nga ama na ti mga sikasukan kwa na. Tapno saan kayaw nga agparikot pay. Nang runa tano dadduma, kat bastos mo ti panagsungsungbat na kada kayaw. Ay, pasensya kayon senyora. Ngam ibagbagak laang tinaobserbarak. Tapod numat nga main. Awan pa'y panagdayaw na no dadduma kada kayaw. No pa'y kasta. Ipatpatag kulat ta ni Alex. Wan, senyora. Kat maasyanak nga rod kada kayaw. Tabas-bastusan na kayaw no dadduma. Ngamang namnamaak iti panagbaliw na. Sapay kumaa, senyora. Sapay kumaa tagbalbaliwag ni senyorito Alex. Oh, agto'y ti merienda yung agbambantay dito farmhouse. Idisok dito'y Yaman kami. Yaman kami, Chayong. Gaman kami. Aguray kayo. Nagbayag kayo dito'y farmhouse. Ngam, jakpay amon, anya tinagnagan niya. Anya ka di tinagan niya. Saan ka di asigod? Pulis kayo? Sak ni Ben. Sakmat ni Peter. Sakmat ni Mark. Oy, behave kayo dito'y Di kay agar aramid iti madeng. Tapno agsaya at tayo amin. Wen ma'am. Wen, Ma'am Chayong. Anya ma'am. Chayong kunayo Sikan na to yung mami ditoy. Uy, nagpaiso. Yung ina ko ni Diyay kusina. Tagdalosak pa Wan gayam. Yun ton titray Ipan yun ton ni Diyay kusina. Wan. Wen, Ma'am. Wen ma'am. Suro nandakmat. Sige, inakan. Naimbag man ta, kinayat mo tinagsubli dito'y farmhouse, Chayong. Wow, Mang Sotero. Naiba ka ni senyora, di ka dayon dito'y farmhouse. Nasayat mo't no kasta. Pagyamanak mo ta, daak dito'y. Iso asya konti mga sikaso kini Alex. Nasayaat mo. No dado mga minmanong. Kat mabut-buteng akin kwa na. Ngamen, kasla kumilaw dagiti mata na. Nangro na ita, tamaysan nga inuti. San kang agdanag, Chayong? Ta asya konti mga sikaso kenkwana. Ala agan anos kayo nga raud. Anusan yun ani Alex? Sana balay ta anak yung Kasta talaga. Tinaganak.
Talaga ang maanusan da, dagiti anak da. Hoy! Chayong! Ha? Nay, primar kayo magayam iti siligyaw, senyorita. Apay? Mapan kay Jay Sentro. Taigatangan ng iti arak. Ara? Wen, Sige Ikandak nga ruda, niti igatang ka. mapan kay Jay Mansion. Ta dumawat ka kini Lola. Awan apulos kwartak. Sige, senyorita. Agawam! Inkan! At iti kwarta, Chayong. Nayunakon, tagumatang kamatan iti para kada kayo ka ni Mercy. Gumatang ka iti chocolate yo, no iso. Ang yaman ak senyora. Senyora, kuyugag salangan ni Chayong. Kaya't kukumamot ti agpasyar ita ijay ilay. Saan abalay, tagawid kami mat adagaws. Ala, makamo kayo. Ngam agan-anad kayo ijayili. Un, senyora. Ay, Chayong, mabiit laang atay nak mga iti kwarta. Mabitla ang Orion Duck, tainak pa'y mangala iti kwarta. Ikan kayo iti igatang yo, iti bestida yo. Ay, ang yaman ak senyora. Agyaman ka na, senyora. Alex, adda dito yan ti kanam. Ngam saan nga adobo itati sidam. Nga puta madimat no kanayon nga adobo. Natang, kan ikan itati linutok asidaam. Kan adamatan tsaa nga inumam. Oh. Sige, Barok. Mangan kan. Kompleto ti taraon mo ditoy. Adamatan danom mo. Umay kong tulangin subyan ti Trey. Numalpas ka mga. Manon abulan tinapalabas. Ngam aging gaita. Bumarbara pa'y lang tigurak iti dayjay at jubilarde. Tunggal makitkitak ti pukul asakak. Ad-addamanen tigurak kan kuana. Kat kayat ko abalsen. Wen. Addan to aldaw mo jubilarde. Addan to. Saan lang at isakam tipotdag. No di pa'y kati angas mo. Ay na, adun tinagatang ta, Chayong. Nagsingpet ngamin ni Senyora Lorna. Inikan na ta iti kwarta nga igatang ta iti kayat tagatangal. Binyarat. Ay, oray, ang bakbakot ako na babaw na niti farmhouse. Basta kaskan ko na ti amo. Hey! Ala, Intan, amangan or-orayan na ni Senyorito Alex na ing pagatang na nga arak. Ay, nagdagsan. Ala, intangarudan. Ay, adding ka, anak pipintas. Ha? Ay, gumatang kayo man itilakok apan nyo. Ay, da kami tinangaramid itinahitaw. Ay, gumatang kayo. Tapno makaawid ak matan. Sapay nagadayo nga min ti pagawidak. Panyaw? Wan, dagito'y man agbili kayo, itigatangan nyo. Wow! Nagpipintasan? O sige, gumatangak man manang. Ay, oray siya. Gumatangak mag. Duat igatangag taparakin ni Senyora ti maysa. Sige, agbili kayo, itigatangan nyo. Ay, agyaman ak. Nalakok amin ang nagitinatdaapan nyo. Inakmot ten gumatang iti masapsapol mi kan nilibnos. Kat inak tumot ten aglogan. Sambutak tila strip ajip nga agpapunggaw. At iti pulutan niya, senyorita. Sige. Panawan kayon dito'y silidyo Kayat ko ti agbatak. Kayat ko ti makalipat. Kasla mabagtitak amang pampanunot iti dayjay a jubilarte. Kayat ko apatayan.
Unay ka na ya, Alex. Nagbartag kamatan. Ura, mabiit lang. Tay karigatan ka abagkatan nga ipan iti kamam, Barok. Nagdagsin kan. Unay kang aminan na ya, tagbartek ka. Mabit lang tapulbusan ka, Barok. Kalpasan na. Idalimanag ko tinaginumam. Nakaladlad init. Mayakar kami niti sa bala lugar. Kit, diyakan mo. Noon yan ti mapasama kanya iti lugar pa kanami. Agano sak. Gaputan ang basulak. No kasta? Awanan ni Jubilarde, sir? Awanen. Nayakaran iti sa balya lugar. Nagbiyahin anapan ijemunti. Gaputan na sentensyanan. Ne, apay nga, sir? Apay ajak amo deta. Rumbang ang nakasarita kumapay sakbay ang nagbiyahe. Sige, sir. Inakarotem, katagyaman na. Sayang. Inlutwak pa iti naimas asidaan. Awan mat gaya man. Ay, jak tumot nakasarsarong karken ko ana iti kalabas. Tayap apurada mat ti trabaho mi. Sayang nga talaga. Sayang. Ngumsa na bale. Agurno nga iti pagpletek ang mapan iti Manila. Tasarong karak to ijay. Kasimat ti gayam ka. Nagpintas apanyaw. Saan ka day, senyora? Juan, Mercy. Nagpintas. Kat kayat ko launay daytoy insagot mo kanyak. Oh, naglaingan dagiti nagborda iti daytoy. Sabong tinaiborda. Saket, adda na iborda iti babati sabong libnos. Unmat, senyora. Kayat asawon ti libnaus, napintas. Akas iti sabong ana iburda. Wen nga rod, nalabit, nalibnos a babae tinang borda iti daytoy apanyo. Hoy! Da kayo atalo! Da kayo matgayam ti inutil! Senyorito! Apay adiyo maaramid ti ipaparamid ko, ha? Apay nga ginggayta, kat diyo maidatag ni Jubilarde kanyak! Ha! Inutil kayo! Senyorito! Siga! Yawat mo manday tapaltog mo. Darasam! Ito, senyorito! Apay, senyorito! Impaturong mo matantipalto ka na kami! Gaputa awan serbiyo. Son! Isuan na sa isaya at numatay kayo langan! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na dinggen. Tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio. Iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio, iti tanap